Nining jo Acholi, good evening, good morning, Nining. Kono digo wala di cheng wala tieno. Morun, I'm Jackline Ikang okot. Man, show lulungan ngo, Chaka Leb Acholi. And man benet hito segment mingo, Kwan Ki Leb Acholi pien. Segment ina bino kakwano, book any. Book and minana malane, Achol by. Acholi tu amon ngobedi Australia, nyingas Tornino, Onyala. Ano job book in the learning art take part of Acholi in South Sudan. I bet if I in the past six sessions, man number seven don't team. I bet if I do me actually, I mean do hello like in Genadong. Eat man jo luogi boy, especially jo Shilluk. Gina Malakal. No, actually, Chaka wow about Alcazar, Gagi Cherokee, Malakal. Last session, I better put a look Nyikang. Nyikang Muno Tiro King Shilluk, Nyo demigod, divine king, Shilluk. And a bit of a migrating from Western Sudan at the time, or Western Southern Sudan, but Al-Khazal called Chao Chiroyo Isio Malakal. And mero work nyomomon nyala latini madong oboro mine me Dumo. Yan can get Dumo gil when well not when they had a dispute over look me tira ma Latin pa ginamonyo. Latin pa Latin pa Nyikang omonyo tira. Onero Latin para mia tira o Dumo. Kada ko Dumo to chiro gitang pa Nyikang oronyo. So look uno mo kelo look between the Nik Chakarang cat. Nyikang chiro gi word para boro gina engom karo. Boro mina Dumo engom karo. To Lake Victoria or present day Lake Victoria. I know what a deed a man around. Kid mono yawang your history ning on it. Juni ginari yoga can go get duong. Right? Siblings say get duong. Nikange, Dumo, Dimo, Jilo, Ginganga, Gine. I can kid about a tia quantity book a daughter slowly. It's not explicit relationship mono. Pian magi ket can get Dumo, can you ni? Later, daughter gonna, Nikang rat get Dimo. I thought Dimo went it on Mingi, Gijilo, Gi Achol. Anyways, I rather don't get Dimo. Gi bo Dimo, can you watch in your nya Dimo? Ginyo Latin wala luone dak. Dak ne doko bere igo manok tigi tango chal grandpa per mi Dimo. I buore ka pore i piem gin gi grandfather bere. Mine na ngado ma kwir nga ma teke. Grandpa papa tigi gap ka nero gina. Nero ma jako weng me po teri nyo gine kora chungu kwa pe po chwe. Gi munu ne. Dak bene we tek. O chako ka nero wang dana ho we po nen pen gingong gi diangi gi. We pa gi produce. So we Kenya nang ni kango ona na mira nang Latin per mi dak di mo mira nang na I wor gi chera do na nin yala habit man ni kanga no tiglo tini mo kene o wer gi nyolo gi mon mo ma pat gini as he moves around a dul any subsection mati akwan na no ne ni kango o kenyo bo di mo gine no tia migrate from Karo to Wow ne think of Lake Victoria, Blue Nile, gonna Lake Victoria, Cherokee yo a wow. Gay wow. Ono a subsection mi book matia kwanene. There's a mention of Latini per mone Rio. But mon per mo tima dung Latin mo kenati per ma dung, including daughters gi they're not mentioned. Like in the boys that are mentioned before Nyala Dak before okay, Bodimo. Bu Gi Shao. Okay, there was a reason why Ogananying Junior mentioned the characters in the book any pian significance at here. So later Madongo Okenyu bought Dimo, Rodimo, or Kwanyo daughter for Dimo Chill,
Onywal kede onywalo dak mun mo big bedo dong gitango wiye tekke yala grandfather pani dak man grandson pare wiye tek rieke ket bene lo wona mi Nyikang akin dong en pe bere ni gibe ka piem pore kede ni mere ne ha kono mano gichako dong chiro gin gi Nyikang yen lo mere ne ene at some point gidire gi Kenyo gitia cherie Malakal I think kana lo go far dogo wona mi Nyikang akwanya dogo min dak ha akwanya min dak kono min dak tie de dak bere akwanya min dak dogo o miya go bod wode mon mo lo ngo bur bur buru ci ñoom dogo step mom pere gonna min dak bur kono gen gi dak no they're not getting along gimara loin you know ka un mo wudong a big family nyo ubino gi gam kam yes to agi nyal wala gi nyomo mon madunge yala not everybody gets along between siblings go to like half siblings or step siblings or kamo gumo ne so gen gi bur gi tie half siblings min gi bun ga chel min gi pat pate they didn't get along gimara loin wone do kono tamo ngo o decide mi konyi do min dak kono ti de dak pere o mi do bud wore ma dit buru nyom min dak gi chaka daka gi kenyu bene gi chaka daki kenyu daka fana ni do wono mi o mine go bod bur mere ci yen kama gi ti daki ma yori ci ne kina o mine mi buru ka ri dok mine chin mine mi tamo rieko ngiyo ni dak bene kwiri ke ket rieke kete ni dongi mi chaka kano chwar mi bur ilingit ki heng malo we pono lakin dak rieko ngiyo ni kon kan nongo inego nyeri so mo chero ka yinyo joni kuja ne nongo tamni i chill kina kina itemo nego buro ge dilingit kina i chilo gitong nyo how do you say it chabo gitong i chabo kina bur gitong en ge dilingit kuja akin nongo tamni kon ka do tong yo bot iko man ngo matia defending bur kon ni gomo do maaga o tamu ye gumun ngo buaro chero dok chen bur wone e kenyi no gen gi wone gi decided they're going to start to chero gi yenye yumu ken gi chero chero gi chero migrate gi kenya na have in mind gi kejo ni miro nyumu la mine we kuona mi ire la mine chel mo nyala gi kena different mom wona mi ire dara mo chel nge charonge binyoma dil ko pien gen ti siblings joni gi nyome gi ber ka chiel yala ben rerie lamino o yachi gi nyol bene muno bino do shock bod wone ere beno bere do shock bora aki muno bi bere do check me a chul ni ngo uh, uh, family chiel pa bi nyome nyo dogala chiel pa bi nyome pien muno weng rema chiel mira 14 muno gi marach so anyway ngi chakadung dire ngi kenyu ngi chiro wi malakal kuya Nyikang kona tira king tigi kina kero jo pere duong no luak pere duong o bere ka wut kama duong ka kwanyo a lot of followers o wi kwanyo malakal kwanyo ngama di yala gino gina giwel to gidok knock kagi kenya ni he decided he needs to populate the land where he do produce madung which ako kilodan mo gi waka kano manene ngo lok mo mi intermarriage which ako time just so that he can get pongo ngamun e malakal ngame do dit so mun kama gi kiano la wone amira chawa ke kenyo um kamuno yo ke malakal yala gi chawa tamni gi chawa ginano dim Nyikang ni chawa don kel dana e ngam kenyo we ko meri ngam meri dana ngam population ngam mun mi malakal donge okay so achawa gi page 17 paragraph 2 okay awajiri ngone no dano gi
Wahane toto. Okay. Nungo dano gi woko mia mera ikom luak pariet peo bedo yot. Endong olwenyo matek ikom dano ma kwa chok gi malakal. Wan pe wangyo ka dano megi gin angagi. So who are these outsiders? Loro ki munu gini ngagi munu gini woko kenyi wagi bina bedo kenyi malakal. Nyikango dong okelo dano mapol. Mon cho gilotino ite loch mere. Kigum marach dano megi pariet nyikango okelo ite loch mere. Eno nongo gin nino chalo letim. Eno poho dano megi idul maparapat weko medi kaka pa Shilluk ka okero lacho achiel magin obino kwede ki I karo ni obet latela pa dano man. Lodiro kaka mi Shilluk wacho ni wil dano ma riet okelo ilweny onongo duong loyo wil dano ma en owuoro kwede ki karo. So kanyo tia luon Nyikang ni riet, meaning road, I'm assuming. And no tiro road, right? Like I said, and tiro king. Followers better doing. Tia kilo dano ki wa wahane. Me met a population. Kakiro, he's appointing Char to lead certain subgroups. And the Malakal Kenya do. Forget beri kachil. Jumoni no, can give better work. No. Like Joma better like hunter gatherers. Give better work. No, like I tell ya. Give it your leg. Like that. Okay? Yala. Dano ma okelo kilwenya kachiel ki dano ma owuoro gi Nyikango gin dong ochako oride kaka piere abiro kaka piere abiro pa Shilluk matin wanongo I Malakal. Dano mi Shilluk ochako kelo apoka ikin luak pariet ma kun gin wacho kwede ni luak ma oa gi karo gin aye dano mi Shilluk. Kikume ento dano ma lweny okelo giluongo gin ni kaka bong. So there's a division in identity kenyidong ngamunu madit. Every time dano bino kachiel nyo ka jomoko invade identity but dano chako loke nyo there's going to be some type of dispute an identity crisis. So jomoko gitia wajini ngo dana deal mi Shilluk obedo jomagi agi karo kal. Yo kina like Victoria kira gi yo wow ku munu adil Shilluk ero. Moko no makon gi nong la chien nong through migration gi wany munu adil ng Shilluk ko munu nong identity tu la lunga kini nga kaka bong. Okay? Latia gino. Latia separate gin. The othering theory ninga is us versus them. So there's the Shilluk from Karokau and then there's the Kakabong Mono Gini Malakal. Gaining again as Ganado. Their new family in Malakal. Yellow. Reverend D.S. Euler, Wacho Mabe, Tatual Kit Ma Nyikango Obero Kakelo, Gidano Ki Waka Ni. Tien Nina Mo, this is in direct quote Pagina and Reverend D.S. Euler. All right, muna bit like Charge Mokene, I guess a scholar more that such a Nino Onyalo Otamani mun bit the good source me quote kanya. Okay, so Reverend D.S. Euler or Wajaningo, and this is in direct quote Ningo. Tie Nino Mo Achel Nyikango Bedo ite yat ma dit ma tie chok gidok pinam. Ikare ma Nyikango tie ka bedo ite yat man eno neno rej ma dit tie ka kwang idi pi chi en
Otamani man pe rech man miero bed dano ma ologo kome. Ni man miero bed dano ma ologo kome. En dong adir chok otemo mako rech man chi onongo ni en pe twero. Okay. Ikare ma Nyikango onongo ni en dong pe twero mako rech man. Openyo dak weth omake. Dak ne piny okwero dwan ret. En odonyo i pii omako rech man chi kare ma entie kabino woko i wi tura. Achiel rech man odoko twol kal achien rech man oloke doko dano. Nyikango okwanyo dano man. I'm afraid of Jaltul. Oh God, stop it, Kang. Ka Nyikango okwanyo dano man mano bino ki kom rech okero ite loch mere. That is very interesting and scary. Tie nino mo achiel gi wang otieno rech Nyikango obedo ka wuot ite bie ngwen matie chok gi dibo. Ikar man en tie ka karo ki ite bie man okok bie okayo lwet en dong okule piny kang'iyo okak man chipe omedo gi onong'one. Nyikango odoge oluongo dak ka wacho bore ni Latin okok okayo lwera. An dong amiro ni ikony an gi yinyo ne ka inong'o miero imi bora. Okay. Gi wang otieno menu chut dak ochero obedo ite bie. Ka ma okok okayo iye riet en dong obedo ka kuro okok makaro woko. Ma twer kare malach ma pi otero kare malach okok mapol odonyi woko ka bokolok. Gidonyi woko ka bokolok. Okay. Ariyo adek kany dak omako okok mapol okero opoko ka otero gin pacho. Ikare ma dak onyo okok megi piny gin ducu oloke odoko dano. That is some scary shit. Excuse my language. So gitiyo wacho ni ng'oni mamiro gonyo loke manok. So Reverend Oilo ni kono en ng'ani bene ang'eyo ko podi ne. Bere chal muno. Kero nying muno Oilo ni pe irwa di Acholi. Look like source pole research nongo kipod muni magi record gani pi. Okay? Okay. So Nyikango bere te yat mo madit kono neno di pi kujen dok nam
oneno dano ma tye idye pii ka oloke do two ka oloke do dano koni ngoni onongo tye rec madit. So obiro loke do dano okelo woko ni. Oketo ite loc pere do. Ka doko to tye nino mo doko bedo doko ite bie mingwen. Okok doko ka en oringo ha. Yala ci okelo latin pere dak nge dak tye gi tangu somewhat. Kiro pa grandpa pere. Nyo yenyo kok mo ka en ya. So dako bedo ite bie kenyo the whole day yenyo en okok i koro gino chere kwa ye chere ko. So gibino wo. So dak kenyo maka gina okoke a ngwen okero poko okelo gam. Ko onye gini ngombe unge. Doto koke weng laka ka do dano. Gino enti strange. Manok. Itama ni ngani. Ati scared doko. Alu manok. So owajo ni nga. Dok bene tie nino mo. Nyikang okwanyo tong gi chiro kadwa. Ikare ma en Iliek. I'm not sure what that word is. Iliek. I don't know what that is. Matie mabo gi pajo. Eno neno dano mukene bene tie kadwa. Dano megi dwaro gi guri. Nyikango temo michiro bodgi. Ma eno chok gi gin. Dano megi gi guri megi duju. Odonyo wako ingom. Wakiro tango ngoma tia time kanya. Inge dakika manok dakika. Manoko Arabic dagiga ne dakika. Inge dakika manok gin dori onyure bot nyikango. I anyim. Piman oweko nongo dano megi odoko tek bot nyikango. Dano ga disappear gi donyo ga ngom gi disappear gi ringo nganga. Biri chal doko ghost kumuno ne. Ori nyikango tia ginya again. So angero go. Nyikango dok olungo dak wek okony en mikelo dano megi bore. Ki odiro ma piny oru dako kwanyo guri adek ochako wuot kwere iko dano megi. Ikare ma dak ochok gi dano megi guri mege obino ka loiny ikom guri pa dak. Kagin omedo gi nego guri pa dak adek duju. Wow, what is going on? Dako dok pacho gi chwer chuny ento pe ologo tam mere. Gi odiro mukene en okwanyo yeya madit ma ngwecho ki iwi ngom ka odok kwere bot dano megi. Ikare ma en kunu dok dano megi oneno en ada. Gin duju odonyo wako ingom kachiel. Gi guri megi. En jong oringo oyoro yot. Ika bedo ma dano megi odonyo ye piny. Madako ika bedo man. En obedo piny mot. Manok kany dano megi odonyo wako. Dak omako gin duju okero idi yeya okero yeya mege. Lachin dak onungo ni guri pa
No, gugi ma obedo ka wot gi dano megi kara gin bene mon megi. Dong dwan wajo ni mon man kare gi kare gin lokel dogo dano nyo guok. What do you think? Interesting and scary. Lo diro shuluk bene wajo ni tie nino mo achiel Nyikango ochiro ei nam ka oyuro rech i kar ma en obolo golgi i pi nam en omako dano ma miero en omak rech ka dano man openjo en chut chut pingo imako dano chi pe imako rech. Are these mermaids? Lakin they acting like ghosts. Nyikango ogamo ni ka pe amako dano chi atwero pong'o ng'om mera gi gin ang'o. Dano man ochako bene loke i yo mapatpat. Mi achiel en oloke dogo twol, lacien oloke dogo nyang, atunya, kwach, ondiek, lacien en oloke odogo dano. Nyikango bene pe obedo gi luoro mo wachiel i kare ma dano man tie ka loke i yo apatpat. Dano mokene wacho ni Nyikango obedo ka wuot i nam tien ariyo. I nino mi achiel en onego ra ka i nino mi ariyo bene en odok onego ra. I nino mi kwero ra megi dano mielo ma kun gin wacho kwede bot Nyikango ni ka ng'at ma okelo lweny i komi watie mutere woko mi rwenyo kwo mewa pi in. Okay, what do you guys think so far? It's interesting, it's scary. What do you think? Okay, so a lot is happening here. Nyikanga is going about finding new people, mi better in Kenya Malakal, by going in Nam or to the water. Mi no chira mao kono rech wala neno rech loko do dano loko do le ma pat luo ko nene gi loko dano en mako gin kelo gin was gi bedi do dano ma bede eni ngome kin pol dano mo bedo ka makane gi tiro tango gi ka to loke dano bedo ka penye ga mao ichira maka dano chira maka rech na mi bino gi dano i maka dano pinga ne don ka don ba maka dano ne don ngome apongo ni so it's very interesting. Gin gi dak gi bira maka dano jone gi donyo ko ngom moko gi loko do ngo gila do kono koki lemo papat yala mon magi woro ket gi bene tie do guok gini gila do dana gila do guok gi don ngom gi woko look at doing tangu. What do you guys think? Drop comments. It's funny that this is all part of history tour. You know, you would think that you're reading some type of Stephen King storyline more like in one story tour. Anyways, kuna gikan mo nangero ko. Okay. 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 So dano tia look madung yanti amako dano amaka chale nyo reg kakelo kam. He said he has to do what he has to do.
Kuningo Nyikang and Dumo bot kiningo menu nono ka odoko marach chi wunduchu wuringo wako. Mana ye yo maparapat ma nyuru botwa kit ma riet Nyikang nyo Nyikango omedo gi wil dano mere I Malakal. Tie duan mapo mada ma nyuru kit ma Nyikango okelo kwede dano mukene omeri kom luak pa wuone mi obino ki ikaro. Inge lok megi duju ma obedo katime lachi Nyikango wajo bol luak mere ni. Anong abi weko tung ker mera bodak. Okay. Odiro shul wacho ni. Ikare ma Nyikango otieko lok en orweny wako ki wang dano watin dano pe ngeo kama en ochiro ye. So chiro doka ni boro ga wengi ching san pere dak. Ko orweny wako dong dano ngeo kama ochiro ye kede Malakal kuja. He passed down again along. Or passed down gina pere. Champ gina pere. Roll pere okay bot gina dak kom ye bot dak ko orweny wako. Ento dano mi shiluk duju pe ye ni Nyikango ta. Look ma dok ikom rinyi pa riet Nyikango gi kinluak. Lo dire shiluk pe wajo ki duan achel. Wanongo ni dano muken wajo ni riet Nyikango odok ilobo pa wuone okwa. Ingom karo. Ka dano muken wajo ni eno chiro malo ipolo. Dano mukene ma wajo ni eno chiro iyamo. Tie dano mukene ma wajo ni riet Nyikango odonyo itepi kama watin en podi tie makwo iye. Ngeto nyo ring pa Nyikango wode dak omako ker ka en dak oto wako ikin mwaka apara boro gi piera ngwen we beach. Ingeto pa dak riet kwat ker omako ker. Riet kwat ker pe obedo iker pi mwaka mapol ikare ma lochat pa Arab odonyo ilobo Shilluk ka yenyo opi ikin mwaka apara boro gi piera beach. I mwaka man bene gin onongo riet kat ker tie iker. Am I saying that right? Road kat ker ngang kwat ker. Riet kwat ker take over dak mono dak on 1845. Riet kwat ker ni will take over the king obedo only until 1850. And then we were invaded by Ottoman Empire, Gibino. Okay. So Latella pa Arab slave traders. Bino slave trade first, I guess. Obedo El Fiki Mohammed Kir. Okay. Imwaha apara boro gi piera bichel we abiro. Miri o Okuma mi Sudan. No, Miri Okuma mi Sudan okero Mr. Ali Bey Kurdi mi bedo Mudir mi Achel is a district. A district mi Fashoda. Nge Muhammad Nok Mr. Ali Bey Kurdi okwanyo riet Kadukar. I'm not sure if I'm saying this right.
Kutwar konya. KWADHKER. Riat kadakar. Waha. Giker KN okero. Ajang nyidok. Ajang nyidok took over. Monongo. Alibek Kurdi okwanyo ginaha. Ke mone gana road mone mo loyo dake. Kadakar. This was by 1867. Teach pa misali be peo bero be. Dano magin oneno team dano mo oneno tim pa alibe chwin gi pe obero yom maluk mano kelo apoka madiri kin dano mi fashoda. Dano ma kwa tu malo mi fashoda onongogin chwako miri mi Sudan magin bene mironi ajang obed mudir mi fashoda ento dano ma tie tu pin gin mironi riet kadakar omede git teach mere. So there were some mixed sentiments about ngama mirabedi wrote a Shilluk wrote paluo. Arab gi bino no gi chaka poko dano give me a power but dano mun gi mag ber ka kelo idwa lwany gi muon gi and then division between ethnic groups. Jo magi bino ka invade one they like to appoint ngamo achiel ma take power. Kari ngare dano wany miro ngare ko in power or gi miro group jet neko in power ko. So gin bino gi appoint ngani ajeng gi appoint ajeng nyidok akin dano mo kono gimiro kadakar ni mo take over from dak ma dako gina 1850 1845 or taga. Okay. So Lokman okelo lweny madiri kin dul dano ariyo mege. Inge lweny pi Muhammad Nok Kadakar o Kadakar oluongo Mr. Ali Bey Kurdi ni ochiri bore e kabedo ma giluongo Lul kod Lol LUL. Mr. Ali ma owinjo luongo pa Kadakar en bene pe okwero. Pien en onongo pe ng'iyo tam ang'o ma Kadakar tie kwede. I kare ma Mr. Lee Bey Kurdi ilu riet Kadakar omako okero I ot okol. I don't know what that is. Okero ot okol. Ma onongo tie I Kadok. Tuo mako Mr. Lee Bey I ot okol ka en bene oto kuno. I kin mwaka apar aboro gi piero abiro wiye abong'wen. I mwaka apar aboro gi piero aboro, British okero Rashid Bey mi bedo mudir mi fashoda. Riet ajeng otemo yero Loduko woko ki bot dano wek en omi bot miri. I don't know what they're saying here. Riet ajeng okelo two more pages. I'm going to my Lodugu mapol bod miri. Oh, they're talking about guns. We'll come up one again. Ta maka Mr. Lee Bey I otkol ka en bene otakunu. I mwaka apar boro gi piera bongwen. Aso piera biro wa bongwen. I mwaka
Apar boro gi piero boro, British okero Rashid Bey mi bedo mudir mi fashoda. Riek Ajeng otemo yero ludugu woko gi bod dano weg en omi bot miri. Riek Ajeng okelo ludugu mapol bod miri. Kari bed en otimo kidman, wanongo ni miri pe bedo gi pwach ikom Ajeng malached miri mi Sudan omak oneke ikadok. Okay. Lodiro luo wacho ni ikare ma Nyikango gin gi Dumo o a woko gi lobo mi ikaro. Omegi gi mukene ma odong chen oto gi orwo pi ma oweo dano ma odong woko ocharo lamin gi ma nyinge Achol bot Olum Banya pi lok kompi. So after Dumo and Nyikang gi woko gi lo mi kare. Siblings mona gi chara Achol bot nga have man Achol is the Acholi kama Acholi tia bino giani Achol. Ochara Achol bot Olum Banya. I don't know if I'm saying that correctly. Correct me if I'm not saying it right. Ilo kompi. Inge log man dana ma odong chen ikaro bene oket wako. Achol onywalo Latino mapol gi chware Olum Banya. Piman oweko Achol odogo min Latino Acholi. Ka Olum Banya odogo wuon Latino Acholi. Man bene nyuru bora kit ma Acholi onongo kwere nying mere. Man dong twero mio bodwa kare mi gamo piny ni. Acholi tien lok ango. Lagami la piny man tie kit man. Acholi tien lok ne Latino pa Achol. Achol onywao gi Olum Banya. Ocharo ena siblings pero ocharo ena chara bot Olum Banya gi nywal Lotini Acholi. Wanda pinga bugite nying ena Olum Hoter mundo nying Acholi gi bot Achol min Acholi ni Achol. Okay. Dano mapo kachiel gi lodir Acholi mokene gino bedo ka teme mi konyo tien lok Acholi. Wanongo tie yo adek maparapat ma dano otemo gonyo kwere tien lok Acholi. Dano mokene wacho ni Acholi tien lok ne ni dano machol. Ento ka waneno i Africa wanongo ni dano machol tie mapol. Chi gin bene Acholi. Ki mia ariyo dano mokene wacho ni nying matin maluong Acholi o gi kom nying cholo. Nying man dano mi luo aye omiye bot Shilluk. Ting ka ichiro i Malakal inongo dano mi lobo man luongo kumgi ni cholo. Dano mokene ma obedo ka temo choyo tekwaro pa Acholi gino bedo ka wacho ni nying Acholi o gi kom nying cholo. Lo chat pa Arab aye obedo ka logo lok cholo. Lo chat mi Egypt ma gino bedo bene Arab gino weo lobo megi imoha apar boro gi piero bichel gino bino i Sudan ka mod gin ochiro i Malakal Upper Nile region matie i tung piny mi Sudan. Lo chat pa Arab ikare ma gin odonyo i Malakal gino penyo dano ni
Wun kono anga dano gamo bot gini. Wan jo cholo dong lungo nying cholo odogo tet bot Arab ka gin chaka lungo cholo ni shulu shulu to chaka Arab o mere gi wot makun gin dok kwere yo tung piny mi Sudan ka gin o ilobo acholi ilobo acholi Arab onongo dano mi acholi logo lep matie chok chok gi lep cholo. Gin bene ochako luongo dano ma kwo ilobo acholi ni shulu. Kare ma dano mi acholi owinjo dano mi Arab luongo gin ni shulu. Gin chut ochako wacho e kindgi ni unen ka Arab luongo wan ni kulu wala chulu. Lok peke lebo acholi. So pi man oweko acholi ologo shulu odogo chulu. Mr. M.E.C. Pumphrey owacho e buk mere ni dano mi Shilluk luongo dano mi acholi ni cholo. Nying chulu obedo ka tich e kind dano pi kare malach chi mot leb dano mi acholi ologo chulu odogo acholi. Ka munu e kare ma gin obedo ka choyo lok kuom acholi gin omedo h o ha ma bene peke i acholi. Oweko acholi odogo acholi. Ka dano mukene wacho ni nying acholi obino gi kom nying dako achol. Ma en aye min lutino acholi ducu. Kin ma dano mukene chalo akena pa jok wacho kwede ni ki i kadok jilo ma en bene omin riet nyikango opoke woko gi kom omine ka en ochako wuot ma kun dok kwede yo tung piny en owuoro kwede i Sobat River ka luak pa Anywak bene opoke chi gin omere gi wuot megi ma kun gin dok kwede yo tung malo. Ka gin obino ogony e kabedo mapar adek matie chok gi Ethiopia Gambela. Ka obedo mana ye baro pi bor gi akopo. Okay. Jo Anywak obedo kaka matidi atiga ikin kaka pa luo. I mwaka man dwan wacho ni gin tie ki wel dano ma romo 100,000 keken. Ento mwaka man wan pe wan ng'eyo ka wel pa dano mi Anywak dong adi pien census mi Sudan pe otimo maber. Ento wan yang ni jo Anywak tin kwo i akobo pi bor gi pochola matie i Jonglei region. Okay. Ka tie dano mukene tie kwo Gambela matie i tung poro cheng mi Ethiopia. Nasser district obedo district pa Anywak matie i Sudan. Dano mi Anywak gin obedo lopur lo gwok diangi. Dano mi Anywak puru dura nyim lo chiri ngo gita
Wel dano pa Anywak odok piny tutwal pi lweny ma obedo I kindgi ki dano mi Nwer pi lokom laro dieng'I tien mapol jo Nwer omaro kwalo dieng'I pa Anywak. What do you guys think? Lweny bedo marach tutwal I kind dano mi Anywak gi Nwer obedo I mwaka 18 gi 80 ma Nwer onego dogi gen owang'o gang'i pa Anywak mapol kaachiel gi gang kal madit pa Anywak ma giluongo ni Ukadi. Dano maduong' oringo ogero I Uba gi dano mokene ogero I te Kiri Jok, the Sacred Rock Pools. Gigero I te Kiri Jok, Sacred Rock Pools ma giluongo Abula. Jomoko luongo ni Agula. Matie I tung Nyang'o, rather southeast, milobo pa Anywak. Mot jo Anywak ochako wilo Loduku gi lak liech wa opii gi bot dano mi Ethiopia. Man bene nyuro buodwa ni jo Anywak aye obedo dano mi achiel I kind Luo mi puonyo lweny gi Loduku. Mapio tero kare maduong' dano mi Anywak onwang'o jami lweny mabejo maloyo pa dano mi Nwer ma gin lwenyo megi gi tong' gi kuot. Jami lweny omiyo kero madit bot jo Anywak pi man oweko gin ochako yenyo kula megi weklo remgi pe oneg gin kit ma I kare machon. Dano duto oribe I te loch achiel ma giluongo Ochwak, Royal Emblems of the Anywak Nation. So gigure I te Achwak, loch pa Achwak. Lok Achwak oa gi Lok Acholi chwak ki chwako dano kwae mi chwak. Chwak ma tien lok ne konyo kom I kare mi peko nyo ribe ching I kare mi peko. Jo Anywak odoko lo muony gi lo chat madongo I Jonglei region gi Ethiopia Gambela. Gin charo Loduku, lak liech, ogul o copper bracelets, tiro gi opii kaachiel gi kono udu. Chat obedo ka wuot I kind Nwer. Chat obedo ka wuot I kind Nwer mi Ethiopia Gambela, Nwer Sudan gi dano ma tie I Bale I Uganda. Dwan wacho ni mana ye yo achiel ma oweko dano mi Acholi Uganda onwang'o kwede Loduku. Lodiro kaka wacho ni I mwaka 14 gi 11 dano pa ruoth ogwok mi Padibe onwang'o tie gi Loduku I libo ariyo. Okay, what do you guys think so far? Last page. This time it's taken me an hour. Okay. I mwaka 12 lo British mi Sudan okero chingi I Anglo-Ethiopia Abyssinia Treaty ka gin opogo dano mi Anywak iye ariyo. Dano mokene I Sudan ka dano mokene I Ethiopia. Excuse me. Chipodi I mwaka
apar bung'wen gi apar bichiel, Anywak otero lweny ikom luo gi jikany minwer gin olwenyo ikom dano megi ma dano oket ata. Lokman okelo luoro i chuny lo British ma gin obedo lo loch mi Sudan. Gin otemo mi joko chat mi lo duku i kin Anywak Ethiopia arms traffic. Pi Lokman British ochwalo DC Paso Wyatt ochet i Kidgum wek ogam lumuony mi Nuba ma tie 120 ma onong'o tie kunu wek gin ochet ka lweny ikom dano ma tie ka charo luduku i kabedo ma giluongo ni Lakwar Hills gi got Orom. I mwaka man ruoth ma loyo jo Anywak onong'o obedo ruoth akwai wa acham. Ruoth akwai wa acham. Okay, ruoth akwai wa acham oto i mwaka 14 ka wuode ma giluongo Shem akwai omako ruoth chi chut i mwaka 1421, only 1 year. British ochako lweny matek ikom Anywak ma gin miro ni wek jo Anywak obed gi luoro ikom gamente. British odonyo wa ka bedo ma giluongo ni adonga ka bedo ma giluongo ni adonga ka ma gin onong'o ni oranga pa Anywak tie matek aye. Jo British dong obedo gi tuon madit mada ikom oranga pa Anywak. British gilok nyiko megi ikom Anywak gin omako ruoth Shem akwe okelo gi Ethiopia wa i Sudan pien jo British onong'o pe miro ni gang kal pa ruoth mi Anywak obedo Ethiopia. So gitimo ng'o? Gimako ruoth Shem oko ka gimiro gang tiko bedo British Ethiopia. Lwak mi British obedo gi ayela madit ikom ruoth Shem akwe ma gin bene omere gi poke dano pa ruoth akwe waka divide and rule. So Lokman okelo anyoba madit ikin kaka pa Anywak ma weko dano mokene ochako wacho ni ka kit man miero tich pa achwak oloke ikin dano. So they should rotate leadership is what they're trying to say between the Anywak people to avoid this kind of anyoba and divide. Kali bedano mi British obedo ka dio widano mi Anywak piny i mwaka 1431 jo Anywak olwenyo ikom nwer mi gachak ma tie i tung malo. Gin omere gi lweny ikom burun ki koma. Dwan wacho ni i mwaka 1432 dugu pa Anywak mi Sudan gi Anywak mi Ethiopia gin oribo hulu megi kachiel ka gin otero lweny ikom murle. Jo Italian omako ker mi Ethiopia i dwe mi abich mwaka mi 1435. I dwe mi wiye ariyo mi mwaka 1435 jo Italian omero gi loch megi ma ikom
my gonna why ngom mi gambela. Okay. Ludir waju ni dana mi anywak o mere gi kwo ilobo ario man. Sudan gi Ethiopia. Nyo wa imwaka apar bungwan gi pier bichwa bichel. Inge nongo loch ken inge nongo loch ken pa Sudan. Jo British o kwanyo ngom mi gambela gi bot lo Sudan o dwoko bot jo Ethiopia. So subsection muno gi kenyo lok muno pa jo Shilluk Nyikang ge Dumo dimo ge kitma anywak ki poa gi kum jo Shilluk nyo identity pa jo luo weng mo poa gi kum Shilluk. Acholi anywak yala anywak ma gi poa ya ria Sudan gi Ethiopia. Kagi be ribe me fight against Mule, you try to fight the British and Italians. Paka British to make sure that ngom mokene ogar Ethiopia jal anyok mi Sudan ogar Sudan. Ogi Kenyu. The next section is Pacho Mokwongo. Pacho Mokwongo Pacholi. So basically where Acholi started from. Akwana Kotin, I already did 1 hour of reading. That section muno did kakare. Okay. Maybe diga chakwana and manyene. So I'll get on page 22 ne. Leave comments. What do you think? This is a very long video. I'm trying to make them shorter. I just wanted to finish subsection muno no dirikat. We'll drop comments. What do you think? So Nyikang will be disappear. Or disappear. Okay, kira. Malakal. Lunge ko ngoti kono to chere polo. Tiro spirit ti tenam ti kan lunge ko. So some dark will be take power. Kada dark will be tall. Or board road gina. Cut the car, very power man knock. The Arabians came to invade. The Arabs came to invade. Not long before the whole Jo Acholi chigi chahogre. Poke. Wa wunye dokoni Achol o karman man go Nyikangi Dimo gi agane. Nyo Dumo gi agage kare. Siblings mo gi charo Acholo ka bot Olum Banya. Olum Banya. Karong gi nyolo tine nong gi nyolo wana Acholi ne. So danot here poke gilok ningo. They're not sure. Ka nyingwa Acholi wala Acholi bino gi minwa mi Achol wala munu because Arab ginge wajo ginako. Shilluk ko gi wan Achol wala Cholo and one weng nong magi look wal ne chal jo Shilluk il one weng la lung wani Cholo wala Choli lo nge wajo bena Choli ko. So lo nge ko ka nyingwa Acholi pien one wo bino gi Achol wala because one weng wo bino gi Shilluk lo nge wajo Shilluk lo wani Cholo. They're not sure. Ado wa nyok ki chaka poko kumgi Kenya munu jopa kinagi road mo kenani road sham gi gi chaka poko kumgi mo gi chero yo Ethiopia gi chaka luany doko between the nuer gi luany kuma anywak doko karman gi tegi gina doko. They're very wise, mudugu gi chaka trading mudugu between Sudan gi Uganda Ethiopia gine gi tegi mudugu madugu yala the colonial powers didn't like that jongitigi mudugu nyugiti char mudugu bojo to ajo manen chalwane gichako ginendo ambush jone ikwanyo me stop getting from trading mudugu will economy can have some type of authority over Mamtugi. So then British chakalo again against each other, give appoint leaders in certain groups to divide and conquer Joni. And then at some point Anywak mi Ethiopia gi Anywak mi gina Sudan no geti alwany and then one time give to Kachel me fighting Murle gi Jomuko kanani. So the British needed to divide them and so gichakangani making sure that Anywak mi Sudan to have access to gina ngomi Gambela nyo Anywak mo Ethiopia.
Okay. So wagi Kenyu look muno. Diga chalo kwano pacho mo kwanga pacholi. Pacho tu ane kan gang tu ate kan wana choli ni. Wabine dia chol gang kanye. Okay. Thank you so much. Please subscribe to our YouTube channel. Lulunga Chaka Leb Acholi. Segment any tea any the show any lulunga Kwan Ki Leb Acholi. Atia Kwan America Leb Acholi. Chana for atia practice and improve Leb Acholi para while also learning about Lugmite para to an origin to. Hopefully you can learn something from it. We'll share. Please comment any suggestions? Keep me a bit of guests to discuss anything I've been on so far. You have any takes on it? Send me a private message. I'm on Facebook, do South Sudan. Namerami Alice Okot T on Facebook as Alice Okot. You can DM us on Facebook or even just leave a comment under any video. Me know on YouTube or Facebook. Yala what even a gay Facebook page. Okay, I'm gonna keep reading until we get some more guests. We're gonna get some equipment so that the quality of show in a bit of my bed, and then we can have better guests. But I appreciate you for watching. If you're watching, share, comment, make suggestions, like, follow, whatever. Apo I my tech. Have a good night. One in my bed. Have a good day. Okay. Jackline Ikang, and I'm signing out. Okay, have a good day, guys. Bye.